Kublai pi perot bajor ca kani ke video nga session ta kani ke video ngan batai pi kumno pila ban kamai pisa langba kani ke Facebook. Perlok te kamera sniau pi kani por klamo diong kasi wato ye daw kani ke video chna langba ya kitai kitain kasi lene kitai kitain sora lene liang maram ma. Wa mem sniau thuk ya kani keten penar yong i wa ye daw wato klamo diong penar ba kani video te kwa ki pen sniau thuk gi session wan tadu osdang diong kasih yok gitip dinu usdang gi kani ke Facebook kamnu usdang gi komai bisa lang ba kani ke Facebook lane kamnu lek gi kaluti ulai gi khmat step by step tes nyau bah perlok ham snyau thu ham snyau perenga te hini por ne benta yong ki snaga kani ke video ngala menang ba ban kren kasi kam ong te ngala ngaru ngam nang ba ban kren kasi but I will try my best on this video. Then let's start with the basic ma te nang banekong badon kamban kala chwa kani ke Facebook pi cha ka professional account to snyau ba why not ka tu ka Facebook app jong pi ngan let screen recording menta nang tapat klik ka profile jong pi te nang tapat pi yo em uni ulan ba ini badon lately snyau ba u klik hang to ma te pe menta pi don kamban klik ha kani ke profile pi klik ha kani ngan pen i yang pi session klik hang ni ma nang tapat pio em uniu 3 dot lately badon lately snya bah u klik hang to nang tapat pi scroll down cepo pio em uniu batho turn on professional mode uni mah kani ka professional jimut jonga kani ka professional pimla arab lada lock pi ya u profile jong pi pimla arab turn on ya uni professional mode tes nya bah ban unlock chua nang tapat pi klik hak ni turn on professional mode ma nang tapat pio em ni batho turn on klik hang ni ma hang ni turn on late next late back next ngan bantai baik ngan sebetai baik pi direct baik ma don por ban batai kani ka ke ke ar ngan batai baik hang no ke ban klik hang no ban late baik khmat kumta ter nang tapat pio em choose your default audience pi choose by public suggested na nang tapat like late next late baik ini direct confirm ma mentala kani ke Facebook jong pi la kala chaka professional te kani ka bentawan kani ke de ka te ka monetization tool ni don kam ban pi hab le monetize mder pi ban le monetize kani ka basically ini ke de ka ba invite ke Facebook kan invite ya pi haden ka tukat ni bala biang ka bala ba upload dur man ka sngi bat upload video man ka sngi te pin sayo invite haden ka tukat ni sngi mo haden ka tu benai mo kanu poru pila ban yo kani don kam ban upload dur ban upload foto reels long video kum ta ter nang tapat pin yo ban unlock ya new art on reel new bonus new subscription new star kum ta ter te nang ni pat late next ma teknik pat late yang next session hoi manta la ong la pen i hang ni pi don kam ban art frame la ni ka profile te pi late by skip la ni next hani le ma ngan late chwa next go to professional mode sniap hau klik yang ini session go to professional mode klik hang to nang tapat pidon kam ban pendep ya uni weekly challenge kadai ka kam kawe ka competition bapa ka Facebook chisen jitiau pid hab don kam bat u public ya ki publish kumba pio i hang ne batho publish 7 new public post pidon kam ban public ini jimut post dur post real video ka khenlang bai hapo uni u public ya public post ma nang tapat POEM ini automatic share your Instagram post to Facebook uni ma uni udah don kamera te uni udah bato ini apa add your bio jimut ini don kam ban add ka bio jong pi ma ap ngan pen EP kum no ban add bio don ki perlok bam tip
ban at bayo dok mentaru ngan sa pen EP hang ni lek back mah kani profile jong pi tapi hang ni menta kani ke Facebook jong pi la kala cha professional pai ngan refresh kan kala kani ke friend kan kala cha ke follower em pai mah menta oi POE menta la kala kani ke Facebook account jong pi cha ke professional kani mde shu ban at friend kani de hab don kam de ka follow ma ki perlok jong pi ru hab don kam follow pi ru hab don kam follow to follow back ni man go kam tu ba use Instagram mde shu ke Facebook ni daman go ke professional tapi ban la ban check ya ki comment ya ki video ki review baro nang ni pila ban reply comment ru dang ni pila ban page ka UA ba unfollow ya pi le ni baro dang ni ba pin yo i ba dapo ni dashboard setting menta la em dapin i hang ni red ba namar nga dang shu turn on professional mode nang menta haden katukan ni bro kani ka approximate earning kan green byte kani engage kan green byte kumta ter ma te nang tapat klik hang ni ha monetization ma nya pa klik yang hak ni ka monetization nang tapat PM pat hang ni pilayo set up direct automatic kani ka start tapi kini ki tools bro pin yo byte which sen kani ka tools ads on reel kani ka bonus kumta ter kani ka ads on reel kani ka bonus ka in stream ads pin yo byte season kwe sngi tapi hab don kam byte ban post reel lada pi kwa ban upload reels pila ban upload reels lada pi kwa ban upload doors pila ban upload doors la kwa pi upload long video jimut long video le minute so minute chenen kumta ter mah te kani ka subscription ngala dep upload video chpang tu don kam ban batang ni namar kani ka video la jrong pelat mata dengan pen EP kecek tu kan ni chpang kani ka start tenang ni pat pi don kam ban set up ya uni star bayo set up kumne pi kani ka atron rilu pi dang yo haden ka tu kan ni sngi dang yo haden balaki pi ya kani ka Facebook regularly la upload baik man ka sngi ke dur foto te dang yo pi ka set up ya kumne ba tho ani set up te mentang pen EP ka main topic mah tenang tapat klik ha kani ka set up pin lek kumne pai la de biang ka pertui jong pi hang ni menta try mde ka pertui jong pi ni pertui jong ka Facebook te ngan sa lek haden ka tu kan ni itu perlok upam snail pair tangkum nehi pidon kamban upload video menta ke bedur bat ke long video haden katukan ni pinyo ban unlock ya uni u ads on reel te bonus lane uni u in stream ads lane pinyo akani ke new update te pinyo by direct da u content monetization pila ban kamai bisa lang bagi dur ki ads on reel ki reels video lane ki long video le minute so minute chinen kum ta ter ma tang katahi te haden katukan ni ngan sabatai pi katuka video wi la de batai chpang katuka set up bank account haden balik set up new start pin yo katuka wi ka set up payout account ma tetang kumni hi pila ban kamai salang maka Facebook haden katukan haden bala de pi kala professional pi don kam ban upload dur video foto reels kumta ter te haden katukan ni pin yo invite da ka Facebook ka we ne ka tu ka ads on reel la ne ka bonus la ne ka content monetization la ne ka ads on reel pin yo set up nang tapat pin le set up nang tapat pin sedang ban kamai bisa tangkat ni simple ba tem don ching ru yo no ru ngai skema jandas nyau thu pi ni por te kuble chibon chaman hak next video